Ibihe byiza cyane kuri wewe ukurikirana ibiganiro byacu tugushikiriza buri munsi, tunagushimira wewe udusangiza ibitekerezo byawe ku biganiro tugenda dukora. Kuri uyu munsi twifuje kugaruka ku irushanwa ritavugwaho rumwe n'abantu batandukanye kuri social media. Bamwe ati ntibyari bikwiriye kuba ari ryo irushanwa rya Miss Burundi y'umwaka wa 2020. Ni irushanwa ryaraye ribaye hariya mu Kigobe, rikaba ryabaye kuri uyu wa gatanu itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka turimo wa 2022, ndetse rikaba ari irushanwa ryaraye ryegukanwe na Miss Kelly Ngaruko. Ni umukobwa wize ibiharuro n'ubuhinga bw'amahinguriro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe yagize icyo atangaza ku bintu byaraye bibariye hariya muri grande finale muri salle, ubwo abantu batamwishimiraga kuba yatowe nka Miss w'u Burundi, umukobwa mwiza haba ku buranga ndetse n'ubwenge. Nkwibutse yuko Miss Kelly Ngaruko wamenyekanye kuba ari we Miss Burundi ni umwuzukuru w'uwahoze ari ministre wa mbere w'u Burundi Pierre Ngendandumwe, akaba yarabonye izuba ku itariki y'umwaka w'1930 mu ntara ya Ngozi. Bimwe mu byo yatangaje yagize ati mwakoze kutanyishimira, nzobereka ubudasa. Ubona ko uyu mukobwa nawe ibyaraye bibaye muri Miss Burundi byaraye bimubabaje ndetse bikamukoraho cyane. Siwe wenyine, haba Satb yagize icyo abivugaho, Mr Champagne yagize icyo abivugaho, ni mu bloggeze nawe Momi Inakanyambo nawe yagize icyo abivugaho. Ubona ko abantu benshi batishimiye inyifato yaraye ibaye muri Miss Burundi. Burya haba hariho abajaji bajejwe kureba ibyo abamisi bagenda batangaza, ibyo bavuga, haba bakareba amakarita atandukanye kugira ngo umuntu abe Miss. Ariko benshi bakavuga ati inyifato yaraye ibaye muri grande finale y'abafana bari muri salle ntabwo yari gakwiriye, kuko icyo abantu intege. Ariko urabona ko muri social media hari abantu benshi bari bagenda bamutera intege ati uri mwiza, nubwo hari abashatse kugaragaza amarangamutima yabo, ariko uzokore projet yawe. Nkwibutse yuko iri higanwa ryatangiye ririmo abakobwa 57, nyuma habaye pre-selection haza gusigara abakobwa 12. Ku munsi w'ejo habonetse abakobwa 11 bitabiriye finale, ndetse hari n'umukobwa Gloire wabuze murumuna we yitavye Imana, ariko aravuga ati ntegerezwa gufightinga kugira ngo bashe kwegukana ikamba rya Miss Burundi uyu mwaka turimo. Ndetse ubona ko nawe yaje mu badofine akaza kwegukana ikamba rya nyampinga w'u Burundi 2020.